Dober dan. Oddajo Cirkom Regional državljani Evrope začenjamo s propadom industrije na Hrvaškem, natančneje v Osijeku. To območje blizu meje s Srbijo je bilo prvič močno uničeno med vojno. Siromašenje regije pa se je nadaljevalo s privatizacijo podjetij. Tko bi rekao da će mala tvornička trgovina na blatnjavom kraju grada postati senzacija, a sve zbog vjenčanica. U skladišnom prostoru glamurozni prizori, radosne djevojke u vjenčanim haljinama. Idealna moja je ona krinolina, ja bi to baš što šire. Po haljinu za najvažniji dan putuje se iz cijele zemlje. Imam dvije dobre prijateljice koje su predložile da će me odvesti u Osijek, pošto smo čuli da je tu velika rasprodaja. Iza bjeline i hollywoodskih krojeva zapravo stoji jedna crna priča o kraju 70 godina stare modne konfekcije u Osijeku, ali i drugih osječkih modnih tvrtki u stečaju. Tu se prodaju osječki gubitaši. Slavonina odjela, vjenčanice pod stečajem, likvidirane cipele. Jer tko dođe po vjenčanicu, možda će pogledati i kapute. Ja radim u Slavoniji 12 punih godina. Iskreno rečeno, od prvog dana nije bilo sjajno, ali do unazad godinu dana išlo je kako tako. Unazad godinu dana su počeli problemi, bit će još ova plaća, bit će još ova. I sad prije nego što je proglašen stečaj, zadnje 3,5 plaće nismo dobili i radili smo bez plaće. Sudbina ove osječke tvornice tipična je hrvatska tranzicijska priča. Tekstilni div na rubu je likvidacije. Hale su prazne, šivači strojevi propadaju, krov prokišnjava. Hale za krojenje i šivanje radile su u 3 smjene i upošljavale 2000 ljudi. Danas su to prazni prostori bez struje i grijanja. Tvrtka je u blokadi. Sada je otvoren stečaj i stečaj u ovom trenutku znači zapravo likvidaciju, odnosno prodaju ove imovine koja još tu postoji. Stanje u Slavoniji posljedica je loših uprava. Nije bilo ulaganja, dugovi su se gomilali. U 22 godine izmijenilo se na čelu tvrtke 10-ak direktora. Nijedan nije iza sebe ostavio pozitivno poslovanje, prisjeća se predsjednik sindikata modne konfekcije. Uglavnom su dolazili iz političkog. Samo 2 direktora su bila iz tekstilnog sektora, a ovo ostalo je sve bilo političko i stranačko uhljebljivanje. Znači upravo i u nadzorni odbor, tako da jednostavno su postavljeni ljudi koji sa tekstilom, a baš nikakve veze nemaju. U napuštenim pogonima još su crveni prsluci na kojima piše za obranu radnih mjesta. Radnici su ih nosili na prosvjedima. Bio je to uzaludni pokušaj da ukažu na svoje nevolje. Podsjećaju na vremena kada je Mihaljević stajao na čelu kolone. Sada više nema nikoga. Jedna užasno teška sudbina za ove ljude koji imaju jako puno staža, koji su puno godina proveli u ovoj tvrtki. Užasno je bilo teško tim ljudima otići recimo na biro ili mirovinu ili kako se ko snašao. Sada je na redu rasprodaja imovine. Stečajna upraviteljica obavila je procjenu, ali ni sama nije sigurna hoće li to biti dovoljno. A čujte, mi se još uvijek nadamo, mislim, bez obzira što ovaj stečaj sada znači likvidaciju, na tome nastoji i ministarstvo naše, pa i naš gradonačelnik pronaći možda nekoga koji bi bio zainteresiran za ući u zakup ovih prostora, pa možda zaposliti ljude koji su nekada ovdje radili. Osijek je bio industrijski grad s najviše tvornica po broju stanovnika u Hrvatskoj. Osiromašen je prvo ratnim zbivanjima, a potom sumnjivom privatizacijom društvenih poduzeća. Novopečeni tajkuni kupovali su tvornice budzašto samo da bi se dočepali nekretnina. Novinar Drago Hedl, kroničar je tih vremena i uvijek je otvoreno ukazivao na srž problema. Ljudi koji su do tada vodili te tvrtke sa manje ili više uspjeha bili brutalno maknuti sa svojih pozicija pod obrazloženjem da se nova vlast želi otarasiti natorka komunističkog režima koji su do tada vladali privredom grada Osijeka. Ne bi ništa bilo loše u tome da su te kadrove zamijenili bolji kadrovi, da su nastavili raditi ono što je bilo započeto i što je bilo dobro i što se moglo naravno dalje nastaviti, ali su došli ljudi koji su bili isključivo poslani po partijskoj, po stranačkoj liniji, po nekakvim rođačkim klanovima, po nekakvim zavičajnim klanovima i tako dalje, koji su došli potpuno nespremni, nekompetentni. Bivši direktor naše male tvornice s početka priče sve je to osjetio na svojoj koži, kada je u 49. godini i unatoč uspješnom poslovanju postao nepotreban. Kad sam ja otišao, od tih direktora koji su došli, koji su bili referenti za reklamu u nekoj drugoj industriji ili knjigovođe ili tako dalje, nikad niko mi nije zvao da pita
šta ja mislim. Ali zato ne. Bolje to, ja sam to odavno već otpisao. Vi ste prvi koji me o tome pitate. Za njegova mandata Slavonija je izgradila tvornicu kože u Mongoliji i ulagala u nove tehnologije. Mi smo njima dali know-how, način izrade predmeta, sve postavili. Oni su gradili objekat, zgradu. Strojevi su isto išli odavle. Mi smo to mogli proširiti i na druge strane. Međutim, onda je stalo, sve je došlo pod upitnik i od toga svega ništa. A to ništa možda najbolje pokazuje sudbina ovih ljudi koji ne znaju što će biti s njima, niti se imaju čemu nadati. A i takva je situacija u cijeloj Slavoniji, općenito da se sve zatvara, maltene da se ništa i ne otvara. Samo se sve više i više stvari zatvara, kako bi rekla. Nema novih radnih mjesta da na vidiku, da sad kažete da ima neka perspektiva ili neka budućnost negdje kad nema. Sve su tvornice zatvorene, nema. Trgovine, to što se otvore, to se sve mlađe osobe primaju. U našim godinama neće niko. Puno je gorke simbolike u činjenici da nekada uspješna modna konfekcija završava 70 godina dugo poslovanje prodajući vjenčanice, haljine za samo jedan dan. I kada posljednja mladenka izabere haljinu za svoj novi život, ove će radnice krenuti u neizvjesnost života ljudi s burze. Kaj je kriza povzročila v Grčiji? Odpuščanje javnih uslužbencev, veliko brezposelnost, številne varčevalne ukrepe, socialno stisko. Prinesla pa je tudi nekaj pozitivnega. Na ulicah je manj avtomobilov, ljudje pa se vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi, kar je dobro za avtobusna podjetja. Vive la crise, elle a au moins un bienfait. La fluidité de la circulation dans le centre d'Athènes. De nombreux Grecs n'ont plus les moyens de prendre leur voiture. Les autobus n'ont donc jamais eu autant de succès dans ce pays sans grand réseau ferroviaire. Cela fait des années que je fais l'aller-retour entre Athènes et Messénie, dans le sud du Péloponnèse, tous les 25 jours pour voir mes enfants. Je suis très contente, je ne peux rien dire de plus. C'est le moyen le moins cher pour venir du sud, de Sparte. Il est bien le bus pour Sparte, mais en ce moment, ils font des réductions pour les chômeurs comme moi. Nous sommes partis à la rencontre de cette compagnie adorée. L'Alcatel, 150 millions de billets vendus chaque année, une institution privée à qui l'État a donné le monopole des transports interrégionaux. Il définit les trajets, le prix des tickets. L'Alcatel gère les bus, plusieurs milliers, les chauffeurs et les bénéfices, plusieurs millions. Mais dans 6 ans, c'est fini. L'Europe lui impose de s'ouvrir à la concurrence. Même pas peur, répond le PDG. Nous ne sommes pas inquiets du tout. C'est nous qui possédons toutes les gares routières, les stations de bus, dans tous les départements, même les plus reculés de Grèce. C'est nous qui les avons payés et je vois mal une autre entreprise capable de mettre en place une telle infrastructure. Quant aux chauffeurs, surtout, pas d'affolement. Le changement qui arrive, c'est peut-être pour du bien ou du mal. Mais chaque changement qui arrive, c'est toujours plutôt pour du bien. Cet homme est-il inconscient? La réalité devrait pourtant lui faire peur. Une femme est loin de partager cette sérénité. C'est d'un pas lourd que Despina passe désormais devant ses anciens bureaux, ceux du fisc où elle faisait le ménage. Comme de nombreux fonctionnaires, elle a été licenciée. Pour elle, le coup près est tombé le 18 septembre dernier. Aujourd'hui, c'est un petit groupe privé qui vient nettoyer les bureaux 2 fois par semaine. J'ai laissé une grande partie de moi-même ici. Mon travail, les gens avec qui je travaillais me manquent. En fait, d'habitude, j'évite de passer par ici parce que c'est trop dur. Il ne lui reste que ses feuilles de salaire. En janvier, elle a touché 496,85 € précisément.
En fait, pendant un an, nous sommes à disposition de l'État. Nous ne travaillons pas et on nous verse 75% de notre salaire. Et dans quelques mois, je serai licenciée, sans indemnité et sans document pour m'inscrire au chômage. J'ai 51 ans et je ne sais pas comment je vais retrouver du travail. Mais ce que Despina digère encore moins, ce sont les conditions dans lesquelles elle a appris sa mise à disposition. 6 lignes dans le journal officiel qui ont suivi une annonce plutôt abrupte. Je l'ai appris par le journal télévisé, comme tous les fonctionnaires en Grèce. Moi aussi, je me suis endormie avec un travail et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais licenciée. La brutalité de ces mises à disposition était-elle nécessaire ? Nous sommes allés au ministère de l'économie et des finances. Le ministre ne reçoit plus les journalistes. Quant à son conseiller, le discours, lui, est très clair. Je ne suis pas un philosophe ou un moraliste, je suis un économiste. La Grèce a une dette énorme. Pour la rembourser, soit on baisse les retraites ou les salaires, soit on augmente les impôts et la petite boutique du coin de la rue sera obligée de fermer, ce qui conduira à un chômage plus diffus. Chaque semaine, Despina rejoint des groupes de fonctionnaires qui manifestent dans le centre d'Athènes. Ce matin, ce sont 200 assistants scolaires. Nous exigeons que le gouvernement réintègre tous les assistants scolaires. Il nous a virés en une nuit, qu'il nous réintègre en un jour. Nos familles sont détruites et nous allons bientôt devoir dormir dans la rue. On est venu par solidarité, parce qu'on est unis par des luttes parallèles. Il y a eu des licenciements dans nos ministères. Et nous sommes tous solidaires pour un futur meilleur. Despina et ses amis ont décidé de harceler chaque jour leur ministère de tutelle pour obtenir une réintégration qu'elles n'obtiendront probablement pas. Giuseppe se vozi z avtobusom že od malih nog. Podjetje se tako rekoč spremenilo pred njegovimi očmi. Ponavadi se je v drugem nadstropju avtobusa zabaval, današnje kontrole pa so strožje in storitve se pod nadzorom novega lastnika počasi spreminjajo. ATAF je prvo javno podjetje za potniški promet, ki se je popolnoma sprivatiziralo. Ho il ricordo dei ritorni a casa ai tempi del liceo, che poi c'erano gli autobus a 2 piani, il piano di sopra era festa continua, si cantava, insomma era quasi una festa. Il signor Giuseppe, il nome di fantasia, prende l'autobus da sempre. Prima ci andava a scuola, poi ci è andato al lavoro, dalla periferia dove abitava al centro della città. Il tempo allungato dal traffico urbano non è mai stato un problema per Giuseppe a bordo del suo bus. Ci ho studiato, ci ho preparato esami, andando su giù. Giro con il libro e leggo il giornale. L'azienda dei mezzi pubblici della propria città è, per ogni italiano, colei che deve svolgere la funzione di accompagnarlo nei propri percorsi quotidiani. A Firenze questa azienda si chiama ATAF. A me piace molto prendere servizi pubblici, sarà una cosa strana, ma io lo preferisco. Insomma, a me mi piace prendere l'autobus, francamente. Un'azienda, quella fiorentina, che come tante altre municipalizzate in Italia ha un percorso industriale accidentato. Basta dare un rapido sguardo a questi dati del 2012. La peggiore è a Roma, dove l'ATAC chiude l'anno con un rosso di circa 156 milioni e 800 mila euro, segue Venezia con 17 milioni e 600 mila, quindi Genova con circa 10 milioni e 900 mila euro. L'ATAF SPA di Firenze chiude l'anno in positivo, come? Grazie alle plusvalenze derivate dalla vendita dell'azienda, in particolare di ATAF Gestioni. L'acquisizione di ATAF è stata un'operazione molto importante perché è la prima operazione di privatizzazione di un'azienda capoluogo di regione in Italia e per di più con la scelta del Comune di Firenze di privatizzare integralmente. Nell'estate del 2009 entra in carica la giunta comunale dell'allora neosindaco Matteo Renzi ed entra dunque anche nella stanza dei bottoni dell'ATAF. L'azienda dava un servizio discreto ai cittadini e agli utenti, aveva ovviamente un livello
medio di qualità dal punto di vista degli autobus, ma aveva ovviamente dei problemi che si portava dietro da diversi anni di bilanci che erano stati in rosso per gli anni precedenti. Dal 2002 al 2009 ATAF aveva accumulato perdite per circa 42 milioni di euro. Il Comune di Firenze ricapitalizza in parte l'azienda, ma restano delle perdite. Tuttavia, quando poi è cambiato da un lato l'assetto normativo, perché la legge dello Stato andava verso la dismissione, e soprattutto la decisione della Regione Toscana, che noi abbiamo appoggiato, di fare una gara su tutto il territorio regionale, noi abbiamo capito che bisognava separare la proprietà dell'azienda. Proprietà significa chi è il proprietario, chi ha le azioni dell'azienda, dalla gestione del servizio pubblico. Oggi con il 70% è Busitalia il maggiore azionista di ATAF, posseduta anche per il 25% da CAP, società cooperativa, e Autoguidovie SPA. Il comune resta proprietario con ATAF SPA solo delle infrastrutture, depositi e pensiline che mette in locazione e naturalmente il comune resta il regolatore di percorsi, frequenza delle corse e tariffe. Busitalia quindi acquista il comparto gestioni di ATAF in perdita di circa 9 milioni di euro. Non disponendo della leva tariffaria, rafforza la rete vendite, punta all'integrazione con treni e tram, aumenta i controlli sui biglietti e investe oltre 17 milioni di euro per il rinnovo del vecchio parco mezzi che incide non poco sul bilancio per gli alti costi di manutenzione. E allora, tutti contenti? Questa non è Firenze, è Genova. Qui, quando si è accennato all'ipotesi di privatizzare, gli autisti sono persino entrati in consiglio comunale per dire no al privato. A Firenze si sono effettuati 8-9 scioperi con 10-15 manifestazioni colorite. Siamo contro le privatizzazioni perché il pubblico, vendendo l'azienda al privato, intende scaricare sui lavoratori le contraddizioni. Per i lavoratori di Firenze il passaggio al privato ha richiesto un aumento della produttività a 39 ore, incluse le pause, in cambio del mantenimento dei livelli salariali. Chiaramente se le condizioni poi diventano pesanti, poi uno le sente anche dal punto di vista fisico, eccetera. Il nuovo padrone, Busitalia, difende una strategia che non ha implicato licenziamenti, solo uscite incentivate e spostamenti in altre società del gruppo. Ho disdettato la contrattazione vigente, che è una contrattazione stratificata di 421 accordi dal 15 maggio del 32 a oggi, quindi immaginatevi la difficoltà di gestire un'azienda con una stratificazione di accordi di questo genere, e abbiamo proposto una piattaforma che preveda però una produttività a 39 ore e il mantenimento del salario attuale. La sfida adesso si sposta sul fronte della concessione del servizio. La gara unica regionale alle porte selezionerà un operatore unico per tutta la Toscana. ATAF Busitalia si prepara alla sfida, mentre a Firenze si continua a prendere l'autobus. Io francamente, dal punto di vista della privatizzazione non vedo differenze sostanziali rispetto all'anno o 2 anni fa, tanto per dire. Forse un tantino più spesso trovi il controllore che chiede il biglietto. Ecco. Quindi è finita la festa? Sì, quello sì. Anche perché non ci sono più gli autobus a 2 piani. Che erano belli. Venire in città. V 10 letih so se evropske carine močno razvile. Zaradi korenitih sprememb svetovne trgovine in razvoja novih tehnologij je naloga carin vse bolj lajšanje blagovne izmenjave in ne več toliko nadzor. Izguba pristojnosti pa carinikom ni všeč. Pour trouver encore des douanes dans une Europe sans frontières, c'est vers les ports et aéroports qu'il faut se diriger. Nous sommes à Anvers, deuxième zone portuaire européenne après Rotterdam. Ici, plus de 8 600 000 conteneurs circulent chaque année. Et dans cette jungle d'acier au trafic frénétique, ne cherchez pas les douaniers. Ils ont quitté le bord des quais et abandonné leur flair légendaire pour le troquer contre des programmes informatiques. Ainsi, un peu plus loin dans les terres, voici les gardiens de nos frontières. L'Europe a limité leurs compétences. Désormais, c'est un logiciel basé sur le croisement de données statistiques qui désigne les conteneurs à contrôler. Dans le temps, nous faisons notre propre sélection, nous-mêmes. Mais maintenant, c'est réglé par le système Bruxelles
qui fait la sélection pour nous. Et vous avez l'impression que vous trouvez plus qu'avant avec le nouveau système informatique? L'impression, personnellement, moins. Des douaniers qui se sentent moins efficaces, d'autant que leurs effectifs fondent à vue d'œil, alors que le trafic, lui, ne cesse d'augmenter. En 10 ans au port d'Anvers, le nombre de conteneurs entrants a fait x2. Le trafic a doublé, est-ce que le nombre de douaniers a doublé? Non, le nombre de douaniers n'a pas doublé, donc on est aidé. Les technologies nous permettent aussi de pouvoir suivre cette évolution du nombre de conteneurs. Parmi ces technologies, les ports européens se sont dotés de scanners géants. Les conteneurs sélectionnés sont transportés ici. Seuls 1% des cargaisons sont contrôlées. Le scan ne dure que quelques minutes. L'image est ensuite analysée par les douaniers. Là où un contrôle classique pouvait prendre jusqu'à 5 heures de travail, ici, l'opération dure à peine une demi-heure. Ce n'est que si un chargement semble suspect que le douanier peut exercer son travail de contrôle et exiger l'ouverture de la cargaison. Dans le temps, quand nous faisons notre sélection nous-mêmes, nous avons plus de constatations. Ça arrive qu'on voit le conteneur avec la main contenue 5 fois en 2 semaines. En fait, le logiciel qui détermine les cargaisons à contrôler ne semble pas encore optimal. Nous nous sommes rendus dans une entreprise privée qui gère pour plus de 1000 clients à travers le monde les documents administratifs de contrôle douanier. S'ils reconnaissent la facilitation des échanges avec ce système, ces employés ont pu constater ces lacunes. Les autorités douanières ont mis en place un système de pyramide inversée. Ce sont toujours les mêmes produits qui sont sélectionnés. Par exemple, un client qui importe un conteneur de déchets. En janvier, il sera contrôlé, il sait à l'avance qu'il sera aussi contrôlé en février, en mars, et ainsi de suite, alors qu'il n'a peut-être rien à se reprocher et qu'il ne paye d'ailleurs aucune taxe. Toutes ces évolutions témoignent de la réorganisation du commerce international. La mondialisation impose toujours plus de fluidité, toujours plus de vitesse dans la circulation des marchandises. Et l'Organisation mondiale des douanes a dû s'y plier. Les douanes se définissent désormais plutôt par la facilitation des échanges que par la répression. Et dans ce contexte, l'Europe et son système de libre-échange semblent être devenus l'exemple à suivre. L'Union européenne, c'est le modèle. Donc il y a beaucoup de partis qui regardent ces modèles européens et adoptent ce modèle. Parce qu'on voit que c'est la stabilité, la prospérité que l'Union européenne a apportée à travers ce processus. À se demander si à terme les douanes ne vont pas tout bonnement disparaître au profit d'une simple police des frontières, avec la possibilité qu'un jour, il n'y ait plus rien à déclarer. Večina prebivalcev v poljski vasici Navše se ukvarja s kmetijstvom. Starejši se preživljajo z državno kmetijsko pokojnino, ki mesečno znaša največ 300 evrov. Navadno si ne uredijo zasebnega zdravstvenega zavarovanja, izkoristijo samo državni sistem zdravstvenega varstva. W tej małej polskiej wsi na wsie większość mieszkańców to rolnicy. Starsi utrzymują się z państwowej emerytury rolniczej, która wynosi od 200 do 300 euro miesięcznie. Na ogół nie mają prywatnych ubezpieczeń medycznych, korzystają z Państwowej Służby Zdrowia. Pani Joanna Mucha kilka miesięcy temu była u okulisty. Diagnoza zaćma, czyli zmętnienie soczewki oka. Pani Joanna na chore oko już nie widzi. Wzrok może przywrócić jej operacja i wymiana soczewki na sztuczną. Okulista to potwierdził. Zrobiła mi badania i mówiła, że mam zaćmę, że to wymaga zabiegu. Żeby nie zwlekać z tym i dostałam skierowanie do szpitala na ten zabieg. Pani Joanna zapisała się na zabieg wymiany soczewki w tym szpitalu w Rzeszowie. Każdego dnia tłoczy się tu tłum pacjentów. Wszyscy mają nadzieję na szybki zabieg, ale kolejki są bardzo długie. W naszym oddziale na zabieg operacji zaćmy pacjenci oczekują średnio 2 lata. Termin ten może ulec przyspieszeniu bądź wydłużeniu w zależności od tego, czy będą przypadki pilne, to znaczy operacje zaćm ze wskazań medycznych, na przykład wysokie ciśnienie, zaćmy pourazowe, powikłane z innych przyczyn.
Dla wielu pacjentów 2 lata czekania w Państwowej Służbie Zdrowia to jednak zbyt długo. Dlatego zdecydowali się na zabieg w prywatnej klinice, tak jak pan Henryk Hoszko. Chciałem robić, bo już było bardzo późno. Musiałem to prywatnie załatwić, tak żeby jak najszybciej zrobić. W prywatnej klinice okulistycznej kolejek nie ma. Jeśli ktoś może zapłacić 600 € za wymianę soczewki, wzrok odzyska bardzo szybko. Około 3 tygodni. To się wiąże z przyjazdem do naszej kliniki na kwalifikacje. Po kwalifikacji ten czas oczekiwania jest czasem, który pozwala nam na ściągnięcie ze Stanów Zjednoczonych soczewki. Robimy to bardzo szybko, ale to może być tydzień, 1,5 tygodnia. Także, żeby być w porządku do ludzi, to góra miesiąc, w zależności od typu soczewki. Ta sama klinika wykonuje też zabiegi, za które płaci Państwowy Fundusz Ubezpieczeń, ale wtedy w tej samej placówce na wymianę soczewki trzeba już czekać kilkanaście miesięcy. Pacjent jest w pewnym sensie dyskryminowany, bo nawet jeżeli pacjent sobie zażyczy lepszą soczewkę, na przykład multifocal, taką wieloogniskową, że nie wymaga to później noszenia okularów ani do chodzenia, ani do czytania po takim zabiegu, to jeżeli pacjent ma ochotę na taką soczewkę, a państwowy szpital nie zapewnia takiej usługi, to nie ma możliwości, żeby na przykład w prywatnym ośrodku miał zrefundowaną tą część taką podstawową, a załóżmy dopłacał sobie tylko do tej soczewki, czy w państwowym szpitalu. W tej chwili jest tak, że albo płaci wszystko, albo ma na przykład za darmo zabieg, kolejkę 2-3 lata i załóżmy standardową soczewkę, taką jaką ośrodek dysponuje. Ci, którzy nie mają pieniędzy, ustawiają się w kolejce. Tak jak pan Henryk, który na operację drugiego oka musiał już czekać w państwowym szpitalu 2 lata. Mąż był po udarze jednym i później dostał drugi udar, jest po 2 udarach. No i później zaczęła się choroba oczu, widocznie to przenosiło się coraz, to pogłębiało, więc nie widział na jedno oko i potem na drugie. No i więc musieliśmy czekać w tej kolejce i musiałam ratować męża. Teraz się człowiek denerwuje, ale to co zrobić? Jak tak czekasz, to czekasz. Lekarze twierdzą, że takich pacjentów będzie coraz więcej. Żyjemy dłużej i dłużej chcemy być aktywni. Wydłużył się czas życia człowieka, wydłużył się czas aktywności życiowej. Pacjenci chcą widzieć dobrze w starszym wieku. Są nowe metody operacji zaćmy i zabieg zaćmy nie jest niedostępny dla każdego. Sposobem na likwidację w Polsce kolejek do zabiegu zaćmy była decyzja Państwowego Funduszu Ubezpieczeń, żeby mniej płacić za zabiegi. Okuliści oprotestowali tę obniżkę, bo ich zdaniem uniemożliwi utrzymanie europejskich standardów. W Europie ceny wymiany soczewek są jednak bardzo zróżnicowane. W Wielkiej Brytanii zabieg kosztuje 3000 €, w Czechach 400 €. Polska jest krajem, gdzie pacjentów z usuniętą kataraktą jest dużo mniej niż w innych krajach europejskich. Problemem są pieniądze przeznaczane na publiczną służbę zdrowia i zamożność społeczeństwa, którego nie stać na prywatne leczenie. V odmaknjeni Romunski dolini Almaž živi 15 000 ljudi. Zaradi geografske izolacije med gorami se je morala skupnost skozi stoletja naučiti, kako biti samozadostna. Toda pred 3 leti se je romunska vlada odločila, da zapre več ducat bolnišnic po državi. Na seznamu je bila tudi bolnišnica v mestu Bozovič. Sunt în jur de 15.000 de locuitori în toată Valea Almajului. Zona e îmbătrânită. Tineretul a plecat la oraș. Oamenii bătrâni sunt mai bolnavi. De aici până la Reșa sunt 100 de kilometri. Într-o 100 de kilometri un om își dă obștesc cu sfârșit. Oamenii sunt împrăștiați pe dealuri. De multe ori și salvările, când mergeau să preia câte un bolnav, așteptau câte 2 ore la șosea până cobora omul cu sania iarna sau cu tractorul ca să ajungă aici. Sunt oameni în cătunele acelea care nici nu au semnal telefonic ca să anunțe, să solicite salvarea. Veneau cu căruțe, cu tafuri, cu ce puteau oamenii și când ajungeau în curtea spitalului ziceau bine că am ajuns aici, că știm că nu o să murim. Au fost aici și secție de copii, de pediatrie, de interne, chirurgie. Am avut un doctor, doamnă, pe doctor Olaru. Datorită lui e spitalul ăsta. Dar totul s-a năruit cu 1 aprilie 2011.
Sunt 9 localități în zonă și am rămas efectiv fără spital. Este ceva foarte, foarte grav, strigător la cer. Când s-a pus problema desfințării spitalului, trebuia să se țină cont nu numai de distanța Bozovici, spitalul Bozovici-Reșița, ci și distanța de la Bozovici până la satele aparținătoare. Există o cronică secretă a Văii Almăjului. A fost zi negre în 1788, când Iusuf Pașa a omorât-o sau a luat-o prizonier, jumătate din populație. Primul război mondial, când au murit 888 de almăjeni, a fost ziua când a fost colectivizată, ziua de 1 aprilie 2011, când s-a desfințat Spitalul Bozovici. Nu pot să vă descriu ce a fost atunci tragedie. Pentru Valea Almăjului a fost un fel de genocid, așa afirmau, că pur și simplu vor să ne termine. Noi suntem prea mici să facem ceva, eu știu, eventual să vorbim așa în stânga-dreapta și atât. Alții decid. Serviciul de salvare schimba bolnavii în parcări pe la Anina, când nu erau suficiente salvări, ca să poată să se întoarcă înapoi dacă mai intervenea încă o urgență. Acum, în urmă cu 2 ani, sau optau să meargă la distanță de 80 de kilometri de Bozovici sau rămâneau acasă. Pur și simplu se resemnau că nu au unde să meargă. Odată m-a mușcat un șarpe, până m-a dus la Reșița, eram aproape în comă. Dacă era punctul de aici, era mai ușor. Soțul meu, acum 2 ani, a făcut un infart, l-a resuscitat șoferul de pe salvare, jumătate de oră i-a făcut masaj la inimă, dar degeaba, a decedat. De când s-a desfințat spitalul, a crescut foarte mult mortalitatea generală. Ne-am luptat să redeschidem acest spital care e vital pentru Valea Almăjului. Nu suntem plătiți decât 3 cadre de spitalul județean, iar restul suportă meritul și Asociației Primarilor, care susțin financiar toate utilitățile. Suntem 8 comune care facem parte din această asociație Sănătate pentru Almăj. A trebuit să găsim modalitatea legală ca să putem să susținem personalul auxiliar, care de fapt îl plătim noi din asociație, un medic, 2 asistente. Noi contribuim cu lunar cu o sumă de 1500 și o mașină de lemne pe an. Aici, de bine de rău, îi dă un prim ajutor până când vine salvarea și eu zic că e un început bun. Noi am vrea să-l dotăm cu medici, să avem tot ce ne trebuie ca să fie spital într-adevăr. Funcționăm cu 2 medici pe interne, pensionari. I-am adus din pensie să pună umărul la eforturile noastre. Noi sperăm să se deschidă sub vechea formă, însă e vorba și de cadrele medicale. Nu se găsesc cadre medicale tinere. Noi, cei care activăm acum, suntem pensionari, am venit pentru oameni ca să-i ajutăm, dar așteptăm să vină tineret. Așa sunt vremuri, unii fac, alții strică, iar alții strică, refac alții și uite așa. Eu am rugat pre toți domnii să ne deschidă spitalul, că nici bătrâni nu putem, avem multe boli. Înainte de toate, zona trebuie dezvoltată economic, fără locuri de muncă. Murim toți așa ușurel, toată zona de altfel. Visokošolsko izobraževanje pri nas je organizirano na univerzah ter javnih in zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih. V njih se prepletata javno in zasebno. Tako kot javne šole je iz državnega proračuna sofinancirana tudi večina programov na zasebnih zavodih. V pripravi je tudi nov zakon o visokem šolstvu, mnenja o njem pa so različna. V Sloveniji je javno šolstvo skoncentrirano predvsem na javnih univerzah. Zajema vsa področja izobraževanja od humanistike, družboslovja do tehnike, naravoslovja in medicine. Bili smo na univerzi v Mariboru, ki jo obiskuje 18.500 študentov. Imamo kar nekaj interdisciplinarnih študijskih programov, ki seveda pokrivajo ali pa črpajo iz različnih področij, iz različnih fakultet. Mislim, da je to ena glavnih prednosti. Druga pomembna prednost je tudi stabilnost univerz, predvsem glede znanja, glede
kapacitet, seveda glede profesorjev in sodelavcev, ki tukaj raziskujejo in potem to aktualno znanje tudi prenašajo. In kje vidijo svoje prednosti zasebne ustanove? Obiskali smo Evropski center Maribor, kjer letos znanje pridobiva več kot 900 študentov. Alma Mater Evropea, Evropski center Maribor, razvija nove, interdisciplinarne, uporabne, zaposljive študijske programe, programe, ki so konkurenčni na domačem in evropskem trgu. Vključujemo znanstvenike in strokovnjake kot učitelje iz prakse doma in v svetu, predvsem pa imamo možnost kot članica Alma Mater Evropea vključiti najboljše strokovnjake, najboljše znanstvenike v Evropi. Zasebne šole so v Sloveniji ustanavljali zadnji 2 desetletji. Njihovo število narašča. Leta 2002 jih je bilo 12, 10 let kasneje že 37. Vprašanje javno-zasebno. To vprašanje je bilo aktualno pred 50 leti. Na področju šolstva in znanosti bi tudi znanstvenik moral imeti priložnost, da posreduje svoje znanje tistim, ki to želijo in tistim, ki so znanja potrebni. Kje pa vidijo prednosti študenti? Stališče študentov je bistvena prednost študija na javnih univerzah gotova kakovost, ki je zasebniki ne morejo nuditi, saj nimajo neke kritične mase, po drugi strani pa tudi nimajo te tradicije odličnosti. Prepričan sem, da potrebuje nek zavod, da nudi kakovostno izobrazbo, kritično maso tako pedagoškega osebja na eni strani, se pravi res nek nabor učiteljev, ki so odlični, ki so raziskovalno odlični, pedagoško odlični, po drugi strani pa tudi kritično maso drugih študentov. Prvo kot prvo je morda velika prednost to, da se res izobražuje za poklice, ki so zaposljivi. Potem je recimo profesorji, dejansko učijo tisti ljudje, ki delajo to delo tudi v svojem delovnem okolju, se pravi, da učijo iz svoje prakse. Potem recimo, kar se tiče študentov, smo zelo povezani, veliko delamo v timu. Potem, kar se tiče snemanja predavanj, to pa imamo res od letos veliko prednost, saj se vsa predavanja tudi posnamejo in se potem dajo v e-učilnico in lahko ta predavanja pogledamo kadarkoli. Zasebne izobraževalne ustanove so večinoma sofinancirane iz državnega proračuna. Evropski center Maribor je eden redkih, ki od države ne dobi nič, financirajo se sami. Izključno iz šolnin imamo tudi raziskovalne projekte. V nekaterih projektih smo bili, moram reči, zelo uspešni, ampak predvsem pri tistih, ki so mednarodni projekti. S financiranjem šolstva so nezadovoljni tudi na javni univerzi. Visoko šolstvo v Sloveniji danes je podhranjeno napram primerljivim in tudi napram našim načrtom in napram želji, interesu, ciljem, da dvignemo izobraževalno raven prebivalstva. Financiranje temu ni sledilo. V pripravi je novi zakon o visokem šolstvu. Mnenja o njem so različna. Nekateri so prepričani, da bo zakon omogočil privatizacijo javnega šolstva, saj med drugim predvideva, da bodo lahko univerze izvajale plačljiv študij in sprejemale donacije. Na drugi strani so predvideni ostrejši pogoji za ustanovitev in delovanje zasebnih zavodov. Nam nič dobrega, nič slabega. Mi želimo delati kot Evropska svobodna univerza, kjer imamo najstrožje kriterije. Novi zakon, ki se pripravlja, kaže na to, da kaže željo, intenco, da stabilizira financiranje visokega šolstva. Ali se bo to tudi realiziralo, zaenkrat bolj upamo, kot verjamemo. Naj bo šola javna ali zasebna, pomembna je kakovost pridobljenega znanja in možnost čimprejšnje zaposlitve. Tako v javnih kot v zasebnih šolah pa si želijo motivirane študente. To je bila oddaja Cirkom Regional. Bodite z nami tudi prihodnjič. Nasvidenje.